bese kuba khona umuntu othi ngifuna ukumlaya. Yeah. Yes, umdlile unkosikazi wami several times. But now Sengifuna ukumlaya. Kuyenzeka Sotobe ukuthi ulobola unkosikazi kanti ubenesoka lakhe ajola nalo. Akube khona isigaba sothando nikusona. Yes. Awukwazi ukucupha intombi. Yeah. Ngoba umuntu uma esayintombi usuke sangajola nanombani. Yeah. Umuntu ocushwayo ingoduso. Yeah. Ayikho into ebuhlungu Sotobe njengokudlelwa unkosikazi. Yeah. So asisho ukuthi la imibono neziphakamiso akuzona ezethi-RC TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-TRC TV. Banya. Nene bakaqasa likawosa siyabingelela ndle enkulu yakithi kwaZulu, siyabingelela kuzo zonke izifundazwe kuwonke nje bakithi ama-province, siyabingelela sesifikile sithi RC TV. Kodwa sigijima lapha na ke kwiThemba podcast. Nina bakwamdlokombane vukudla amadoda langalisehlule madoda sesingamavikithi sesifikile iqhawe lakithi Malinga baba kamnumzane. Cha ninjani Sotobe? Singaneno njani iqhawe lakithi? Siyaphila nathi. Siyaphila. Sibingelela ababukeli emakhaya bonke abasibukayo emafonini yonke indawo nje kuona wonke ama platform YouTube, TikTok ngiyabingelela. Kuyimi umfoka Malinga. Jabulela ukuthi nje siphinde sihlangane kuyo iTRC TV. Sisiza abantu. Kakhulukazi nje just ngicabanga inkulumo yethu esigcina ukuba nayo isukumise kakhulu abantu but namhlanje bengifisa nje ukuthi sihlabahlose kakhulu sihluba indlubo khasini. Kunjani? Kakhulu kule nkulumo yethu esike sakhuluma ngayo esikhathini esiphambilini. Yebo. Mhlambe ukubheka lento ukuthi ukuba umele lapho endabuko kuhamba ibanga elide mfethu awulekelela abantu mhlambe ngokuthi bafuna umuthi wesintu kodwa nengqondo nje yomuntu ofike kuwena uqala uyibuka ukuthi ihlumize kangakanani bese uyameluleka. Ukuba umelaphi Sotobe is not about always kumele ukhiphe umuthi. Kunabantu abafikayo kuwe umbone ukuthi usewuzame wonke umuthi angawucabanga ukuthi awusebenzi. Nomuthi awusasebenzi nje uyo ne pressure. Sometimes khona abantu ayinyangeni ayofuna umuthi abuye nawo awusebenzise angenzi ngendlela ekuthiwenze ngayo kumbe angayiqedi process. Asuke futhi lapho aye kwenye inyanga ayolanda omunye umuthi. Gcina le mithi leseyigcwele la ekhaya. Because if iphuma umuthi enyangeni mawuphuma nje kimi ngiyawuphahlela ngishisela impepho ngisho ukuthi lo muthi uyaphuma uyakaSotobe. Cela ukuthi ufike wenze ukuthi nokuthi. Nase ufika lo muthi lapha kaSotobe sewutholwa kaMkhize. Sewutholwa kaNdlovu sekuhlangene igodlo lapha kwakho. So enye into leyo edala inkinga ebantwini sewuthola ukuthi kugcina umuthi awusasebenzi. So nje baningi abafike kumina kulesikhathi esindlulile afika umuntu athi umuthi awumsebenzeli. So uthola ukuthi nje ile mithi evimbanisile lapha endlini kuningi nje okungenza nalo ukuthi gcina imithi engasebenzi but okuyinto elungisekayo. So kusuke kudinga ukuthi yena lo melaphi astike kakhulu lapho acheck ukuthi isiphi isizathu esidala ukuthi lo muthi ungasebenzi but kuningi kakhulu esikhulume ngako before namhlanje ngifisa ukuthi sikucacisele ababukele ekhaya mayelana nalezi zinto ebesixoxa ngazo. Eziphi lezo ufuna ukuthi zikhishwe wena ngoba mina angifuni ukuthi because imibuzo eminingi vele igijima iza kuwena. Baba Sotobe kule episode besinayo before besikhuluma ngokwakha kwemizi. Siyesagxila kakhulu lapho ngokwakha kwemizi noma ngokucushwa komfazi noma ukucushwa kwendoda. Okuyinto ehambe kakhulu ihambe kakhulu leyo nto. Kakhulukazi ngesimo sokuthi abantu banamhlanje ngisho ukuthi abasaneli noma babengeneli kwakuqala abanye but manje sekunzima kakhulu. Sekuwesi. So abantu besilisa engikutholile ngako bayabahlukumeza omama kakhulu. Bafonile abanye bekhala minyembezi abanye befuna ukukhulekiswa abanye befunana. So njengokuthi ngumuntu osiza abantu ngumthandazi futhi at the same time. So sibakhulekelile abanye bayakhala abanye kuningi Sotobe. Kuningi but
njengoba kade sikhuluma ngakho nje ukuthi ukuba umelaphi akudingi ukuthi ukhiphe umuthi always. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukukhuluma nomuntu umlaphe ngokomoya. Yeah. Yabo. So into engiyibonile ke kakhulu ekukhulumeni kwethu noma ekuhlanganeni kwethu nabantu laba abasuke bedinga usizo kwezomjolo kakhulukazi kunokungabekezelelana kakhulu. Uthola ukuthi nomama khona ezinye izinto nje engadingi ukuthi uzosebenzisa umuthi mawumuntu, khona ezinye zike ziwudinga umuthi, but mostly if uhlangana nomuntu wesifazane wena umuntu wesilisa usuke kunezinto ezikuchazile kuyena. Yes. Umlobole umthatha abonkosikazi wakho abuya azohlala nawe endlini. Mase nihleli naye endlini wena bese uyashintsha lezi zinto kade uzenza ukuze akuthatha kwenza unkosikazi. Uyabo? So zincane izinto ezenza ukuthi kugcine endlini kungasekho mnandi. Uyabo? So unkosikazi wakho umthathe wena uyazi ukuthi mandlala iwrestling benijika ka4 noma ka5. Yabo. So umthathile unkosikazi sombekela endlini sewujika kanye mhlambe ngayesonto futhi nakhona noma kabili. Lokho sekuvula umsindo la ekhaya. Sekwenza ukuthi manje lo mama abone ukuthi lo akasayenzi lento ade yenza before. Lo mama ugcine sephuma ngaphandle. Kumbe kube ukuthi kwayena umama isimila sikho kuyena. But kuyahlukana, but into engiyibonayo engihlangabezane nayo kakhulu after le episode, abantu besilisa bayahlukumeza kakhulu. Bathatha le ngane ezincane ama2K bajola nazo. Kuyisiphithiphithi nje sotobe nezinye inyanga zethu esisebenzisana nazo zenza amaphutha, zithatha izichitho yinikeza ingane ishaya umakoti ekhaya. Nje sekunesiphithiphithi esiningi sotobe, omama bayakhala, obaba bondle babalekile bashiya ingane. Kunesiphithiphithi nje esiningi sotobe. So ngize ngafonelwa umunye ubaba ngenamba eprivate number. Washo ukuthi lento eyenzekile kuyena mekuyaphinde yenze kuzongifuna zangithola. So engingaziye ngoba phela imithi sotobe ikhishiwe kakhulu. Imali akakuchazeli lo baba ukuthi yini eyenzekile. No, yena mayekhuluma uyasho ukuthi uthola inamba yami la emfazini wakhe ukuthi uthole yonke inkulumo. So uthole kusho ukuthi yonke inkulumo ukuthi yimina omnikeze lo muthi engimnike wona. So yena bese ithatha ke sengifonele esho ukuthi cha meke yamphinda lento uzongifuna zangithole. Ngingazi ke noma ushawe lo uhudo noma ushawe lo ukuthi induku ingavuki, kodwa kukhona yona ngisola ukuthi kunqwabane naye. But nje imithi ikhishiwe kakhulu sotobe kakhulu. Abanye bajabulile kakhulu, bajabulile because phela obaba laba bephuma beyoganga induku lezi seziyagoloza ngaphandle. So kuningi nje esikwenzile ukusiza umphakathi, but engikufisayo nje samadoda ukuthi siyimele into esiqalile. Once wathatha unkosikazi emzini ekubo wazomfaka endlini, ngicela umele ukuthi lo unkosikazi wakho umenze yonke lento kade uyenza nisaqala ukuzwana, ngoba yiyo into edala ukuthi kugcine sebephuma labo umama. Nesinye isikhathi ke obaba bakhale kakhulu ukuthi basebenza kude, abanye ba drive ama truck, abanye abamasosha basebenzela indawo ezihlukene. So bashiya labo mama la emakhaya. Uyabo? So gcina manje mayibuya akusekho mnandi. So umunye usebuya sekunengane egijima kuthiwa yayishiwo wena before uhambe. So uthi ingane yakhona la ekhaya kodwa umfowabo. So kuningi okwenzakalayo. So kade ngicizezela ukuthi yebo asibacuphe omama, sibacuphe kakhulu ngoba labantu laba yibo kahle kahle abavusa umuzi. So if uzothatha unkosikazi nibe nezingane eziwu2 3 bese uthola itoho eliphumayo, so uyabuya sekunenye ingane ende kade uzala izingane ezimfishane. So le nto iyawuhlakaza umndeni, ikhanda inkulumo ngisho emsamo engeze iziphele namhlanje. So if sithi wena cupha ingoduso yakho noma umkakho, sisuke sakhe ikhaya, hayi ngoba sisuke ukuthi mhlambe senzela ukuthi uhlukumeze, ngoba khona abantu abacupha amakhosikazi bese ayoganga ngaphandle ngoba ethemba ukuthi yena endlini yakhe akekho umuntu ozongena. So kuningi okwenzakalayo, kuningi kakhulu, but engikufisakho mina ukuthi if wena baba kunezinto ezibonayo umama angasazenzi ngendlela, ngicela uhlale naye phansi
nilungise because abanye benza izithembu manje izithembu seyintombi ahlanganisa izintombi nje angayilobolila ngayiganile azenze isithembu so enye into lehlukumeza abantu ugcina umuntu esephelelwa uthando lakho noma kade kuthanda kangakanani but kuningi sotobe singageqa kuze kushona ilanga but engifisakho mina ukuthi abantu emakhaya kube khona ukuthobelana ngoba dethiwe la singena khona sifudisa abantu abantu into kuyigcina ingavuki igcina kuba njani so ugcina sekufika thina ngoba uwena osuke wahlulwa ukuthatha isinyathelo kusuke kufanele kusithathe so qhawela kithi ngizwa ubaba ukuthiwa umuthi wena wakufonela inkulumo yenu iphethe kanjani ngoba mhlambe ikuphi okusala mhlambe seyihudile noma mhlambe kuyenzakaleni Sotobe umuntu lo ngifonele ufone ngeprivate and manje ekufoneni kwakhe azange azichaze ukuthi ubani okay futhi kukona lokho ukukhuluma kwakhe inkulumo yethu asiqedanga ukudrop iphone futhi ngifuna ubamba icomment la emancane icomment vele kuvukamelisi uthi ke umngani wami wakaka ephezulu kumfazi womuntu kungenzeka usuba hudisile no lo muthi kudala ngokhipha Sotobe akuyona into yamanje ngoba kade sikhuluma ngayo kudala ngaqala ukukhipha but mawinyanga kuba khona izinto obagudi kuzona mina ngiyona inyanga eyenza yonke into futhi if ufikile kumina wathi khona into oyifunayo uthola ukuthi anginayo futhi ngiyakutshela nje ukuthi cha leyo angiyenzi so mina ngumuntu kakhulukazi ogxile ekulungiseni impilo zabantu abantu abanezifo ezithize emzimbeni nani siyakhuluma kakhulu phambili indaba zokuqubula ukulahlilwana nani nokubethela amakhaya ukukhipha imithi emagcekeni so yona umsebenzi engiyenza but mangiqala ukuphakama ukuvela ngiqale ngayo lemithi yokudlisa abantu iyo le yokuhudisa uthola ukuthi ucupha ukuthi induku ivuke ekhaya kuphela nokunye uthola ukuthi kuningi nje sikwenzayo nako lokuthi mhlawumbe umuntu athi ubamba umfazi wakhe athi uzama ukulala naye avela amuzwe ibanda qanje ngefridge engathi uphuma nje efridgini so ziningi induku zezibango engizenzile nengisazenza but umuthi ngiwenza according to umuntu osuke ucelile ukuthi cha lo muthi ngiyawudinga utho mhlawumbe awukho ke manje ngizokupha lezo insukwana iviki ngithi awubuye uzolanda sengiwenze kahle ngendlela yami but kuningi kakhulu Sotobe but namhlanje ngifisa nje ukuthi sihlale sigxile kakhulu kule yokwakha imizi nokucupha ngoba abantu abaningi ngibonile indlela abakhuluma ngayo ukuthi abanye kuyinto abayiqalayo nokizwa so okwenza ukuthi kube khona unga-understand kwezinye zezinto so namhlanje bengifisa ukuchaza kabanzi alright ngijule mhlawumbe iqhawela kithi umuthi asikhe phansi silande empandeni la izinze khona singayiqala la ukuthi mfethu kubalekile ba abantu bazi ukuthi awuqhuquzeli ukwehlukana kodwa inhloso yakho kwakha ubani kahle ofanele ukuthi ecuphe omunye owesifazane kumele ecushwe noma wesilisa and uma ngabe ecushwa kusuke ekusiphi isigaba sothando noma sempilo babuSotobe engingakusho mina ukucupha komuntu nomuntu wesilisa uyamcupha unkosikazi nowesifazane uyakwazi ukucupha owesilisa but akube khona isigaba sothando enikusona awukwazi ukucupha intombi ngoba umuntu mesa intombi usuke sangajolana nombani umuntu ocushwayo ingoduso nayo futhi oneyinhloso ngoba khona ingoduso zabantu eza umuntu owavela kubo kamakoti wakhokha wehlawula wenza lokho umuntu agcine ingoduso nje phela indoda iqhubeka iyothatha umuntu unkosikazi nakhona ucuphi ngoduso ongenazo inhloso nayo so kumele nawe ube nezinhloso ukuthi lo muntu ngiyamfuna ngifuna ukumenza unkosikazi bese ke uyamcupha yabo so abantu abaningi bakhulumile ukuthi bafuna induku yesithembu abanye so okuyinto ebengiyengayenza phambilini so kwawukuthi akuyona into eyandile ebantwini because akona wonke umuntu othanda isithembu yabo ngoba isithembu siyakhulumisa isikhathi esiningi but siyakwazi ukukwenzela ngale ndlela ukuthi isithembu sakho sihlangane but
engizama ukuthi ngigqugquzele ukuthi umuntu ocushwayo ucupha unkosikazi noma ucupha ingoduso. Naye umakoti uyakwazi ucupha umkhwenyana. Umuntu osesuke kubo wathatha imali wazolobola kini une right ukuthi ungamcupha ngoba manje lo muntu useyimisela ukuthi ungowakho. So nenye into mayizovuka induku ehamba igwaza yonke imizi yabantu uzobuya nezifo umuntu azoyithatha azoyifaka ekhaya. So that way la singenelela khona thina ngoba into eyayenziwa kudala vele ukucushwa kwabafazi nokucushwa nje kwamadoda ngoba omama bebesuke bekhanda ikhaya noma obaba besuke bekhanda ikhaya. Nenye into ukuthatha ingane komunye umuzi uyilethe kini uthola ukuthi indlela ekhule ngayo ikhule ngendlela engahlelekile kahle. Nawe uyambotha isimilo sakhe siyaxeka nawe ufuna ukufasa nje uqinise lapha nalapha. So akuyona into wrong leyo. So nawe umuntu wesimame mawubona le ndoda yakho ukuthi cha i-right yona i-financial yondle ekhaya iyayinaka ingane but inenkinga yokuthi uzwipho wayo awuvaleki uhlala uvulekile uzwipho. So ayikho into wrong mawulungisa but into engi-experienceile obaba baba nolaka mabecushiwe khona nje obaba baba nolaka mabecushiwe kukhona nje umunye siye samcupha enzukwini endlulile uyangitshela umama ukuthi hey le ndoda ihambile yakule ntombi yayo ayilalanga khona ngoba ijwayele ukuhamba ifika ilale but ibuye idini uganunu wabo kushuthi ithe iyahlohla lapha isibhama zange sidubule so yaze yabuya idiniwe yathatha inyama yengulube yadla ingulube so becabanga thina ubulala lo muthi kanti the way siwenze ngakhona noma ungayidle ingulube uzogeze ngayo ngeke kuze ufe. So kuningi esikwenza ngoba khona nomunye ngeke ngamenzela nje okunye kokuthi angafike kuvutho ndaba ukuthi angachami nje enhloko. Ngaze kuse loke vesha nje kodwa akuchameki. So kuningi esikwenzayo sotobe but kusuke kudinga ukuthi umuntu asondele sihlale phansi sikhuluma but engizama ukucacisa ukuthi ngiyafisa ukuthi nanombani futhi bonke abantu abafika kumina abathathe imithi le yokucupha nemithi le yokuhudisa abantu ngoba ngesikhathi ngifika la bengikwazi ukuhudisa umuntu olala nopartner wakho but manje sengikwazi ukubahudisa bonke kahle sengishaya yonke into ekhona imali bese uthi eqaleni bekade ucupha oyi1 ukuthi akahude manje ithini into no manje bahuda bonke bobabili eqaleni angithi into ekumele siyazi soto mawuyinyanga ulapha abantu awulaphi ngendlela eyodwa ukuze kufike le mina yasithi manje unyaka we16 lo ngisebenza lo msebenzi so indlela engiqale ngayo eqaleni fanele ikhombise improve upgrade so if ngisiza abantu kumele nami ngiphume ngiye kuyingweve endala ngifithi emadoda naku phela ngikwazi ukuhludisa umuntu oyedwa sengifuna banye bonke manje bahude bonke so usihlangane nezingwevu sihlanganise ukuthi hayi shintsha la mixa la faka lo so kuningi engibuye nako for ukuthi ngisize abantu manje imake umuntu osekhaya futhi nento ekhona ithi lokuhuda lolu hudo liqala nini liqala umisiqalile inkonzo noma lolu hudo luvele lube khona nje kungakaqala bakithi kusenza ama preparations no uhudo lolwana sotobe isebenza kanjani lento lo muthi lo ngema ngawuchaza nje kafushane lo muthi lo ake ngithi wena ufuna ukucupha ingoduso yakho uthi nakhona ozoyibandakanya ucansini ahude so lo muthi uyawenza ufake eglasini uphuze bese omunye ugeze ngawe la umphambili umuntu wesifazana umuntu wesilisa sokunika nje amanye amafutha amancane owagcoba la indukwini yakho umuntu wesifazana uyageza yena la ngaphansi bese uyayifaka le nduku yakho kuyena ulale naye ngithi khona uphuzile khona ugcobela phambili esikhathi ulala naye lo muthi uyasala kuyena ngaphansi ngesikhathi ukukhipha ifluid lephumayo isuke sekuphuma lo muthi lo osukuphuzile usala lapha kuyise kuyisicupho esihleli kuyena ngesikhathi efika lo ezoqabula ethi ufuna ukuyihlohla lapha ila isuka khona lapho kudlalwa ngekaka vele empedini ngoba kuvele kuxukuzela isisu ushintshe sometime bese athulule
So manje lo sengiwenza manje sengibashaya bonke sicukuzela kubona babili banyelane vele khona same time then lekake liphuma la angeke linuke into enhle kunuka indle yonke so that's where la qala khona inkinga ngoba umuntu mase nibhoshelene ngeke niphinde nihlangane nakancane naso sikhandelwe vele ukuthi once baqala ukubhoshwa akusalula ukuthi kuhlanganwe so abantu abaningi bazamile ukuthi bangicontact bebafuna lo muthi lo wengidi khona lo wokulokha isikhathi esiningi abanye bayakhala ukuthi sidrive ama truck sinokubuya sizwe ukuthi umkakho kadelele mhlawumbe nomakhelwane so uma bekhuluma leyo ndaba leyo uthola ukuthi ke manje akekho ovumayo so basebethi cha thina manje mkhulu sifuna ukuthi babambeke njengezinja bahlangana yabo ukuthi bangahlukana until kufike lo obekhilana yes so into eyenzekayo leyo but ngibatshelile abaningi ukuthi lo muthi vele besekade ngawuyeka noma ngingazange ngavela ngawo but ngakwazi ukwenza ama preparations ngoba usuku udinga ama sperms wenja lezi isuke ihlangena ngithi mayikhululeka kuba khona uketshezi oluphumayo then sithatha lona lo ketshezi ke sulihlanganise nemithi then ke bese senze ngendlela yakho noma ngeke ngize ngibeke la ubala so lokho kwenza ukuthi ozokafake lapha kunkosikazi wakho uyafaka bese yalokheka that's where la nifika khona but ke engiba advise ngayo lo yamuthi uyingozi ngento eyodwa if khona nje obewufuna ngamtshela ngizomlungisela manje ngoFebruary ngoba silinde izinja ziqala imkhuba yazo so wasethi yena iValentines wasethi yena manje so lo muthi lona ngumfaka kuzokwenzakala ngiyamtshela uzohlangana lo muntu but immediately wena ufika uvula isikhiya leso sokubacuphe ngaso mabehlukana la omunye yale labo bantu bane possibility ukuthi bangatholakali omunye angayibulala bayadukelana kwenzeka nje bakusuke kuhlukana izinja manje banjiwe zenza lena mase ihlukana enye inokuhamba ingaphinde ibuye so lento lo muthi lo unjalo usanobudukanezwe phakathi so kunokwenzeka ukuthi lo nkosikazi wakho obumcupha ufuna ukumbona ukuthi uyaheva nenye indoda mayeqaqeka la unokuthi ahamba ngasabuyi so kunenye into futhi enokwenzeka ukuthi azibulale so awukwazi ukucupha unkosikazi wakho ngalomuthi if usanenhloso yokuthi ufuna ukuqhubeka naye so lokho kumele ukwenze uma sewazi ukuthi vele lo nkosikazi awusamfuni bowudinga wena iconvention through ama families woyithu ngoba khona ukuthi unkosikazi wakho ulala nenye indoda sewuyazi nefamily yazi but wena mawubuya uzokhuluma leyo ndaba iyanyathelwa yabo iyanyathelwa kuthiwa sibala ayikho leyo nto unkosikazi wakho kanti bayazibona ukuthi ukhona umuntu alala naye so wenza lokhu lo muthi ngoba usuku confess ukuthi bambone abonwe izwe lonke but the worst thing ezokwenzeka you might lose that leyo fiance yakho or lo muntu wakho usukuzwana naye nokwenzeka vele ungaphindi umbone so into ebhlungu ngalo and omunye umuthi abake bawufuna ilo ukuthi mawuhlaba unkosikazi komunye umuntu kube khona into engena la kuwena enqini so lo muthi ubabulela abantu kakhulu eminyakeni edlulile ngasho nje 20 years ago 15 years ago lo muthi kwasebenza kakhulu ngoba ukhandwa ngebululu kahle so lo muthi lo uyawukhanda ngendlela okhanda ngayo uwenze uncinde ucabe wenze lonto besulale nonkosikazi wakho so if kuzofika omunye ozolala naye ngesikhathi efaka induku unkosikazi wakho na kuyena iyangena ngemuva ayifake iyangena ngemuva yona ihlehli iyaphambili so lo muthi lo kahle usukhandela ukuthi ubulale lo muntu osukelele nonkosikazi wakho same time mela afele kuye inkosikazi phezulu kwakhe so kuyisinyama ke esukusifake lo nkosikazi esingeke siphele ngoba noma ngagezwa ngembuzi makwafela umuntu kuye useyoba nebhadi elingezugezeka so lo muthi ubalimazile abantu uthola omunye akazi ukufa same time esabhizi nonkosikazi uyahamba asale senenyoka ke sihamba la ngaphakathi eswini uthola ukuthi mostly abantu banamalumbo einyoka abanye abafikile kumina kakhulu thothi unenyoka emhamba la eswini uyayizwa ukuthi iyamhamba but
akazi ukuthi uzozenzani usechathile usepeyitile omunye ufike yingwe lapha kimi sebemshaya ngamarezi umzimba wonke so ezinye zezicupho ezikhona but eziqilaza abantu bakithi uyabo so kuningi ukucupha okukhona esikwenzayo thina inyanga okuhamba egcine kulimaza isizwe sakithi esimpisholo so ngiyafisa ukuthi umuthi mina engusebenzisa kakhulu ekucupheni mawucupha unkosikazi ukhona umuthi ogcoba la emlonyeni ugcobe nala esifubeni ugcobe la indukwini yakho ngaphambili bese uyamqabula ke ungeneke kuye ngendlela enjwayele ukungena ngayo ngesikhathi ubhizi uyafenda nje noma kabili kathathu bese umbambe bese ukhuluma ngomdlinzo uthi akekho umuntu oyophinda lale nomuntu wami owubani wakabani but usukhuluma ngenhliziyo emva kwaloko bese uyaqhubeka ke ulale naye until uproduce so lapho ke umuntu ozofika wesilisa othi ufuna ukulala naye induku le kuyena ibuyela ngaphakathi bese kusala isikhumba lesejwabu kusala isikhumba nje so umthambo lo noma ithambo libuyela ngaphakathi so noma ngabe bazama ukumrape noma bazama ukwenzani angeke baze balale naye ufudu ne no asebenzisa ufudu lapho kujube kakhulu so induku engikhipha kakhulu leyo for ucupha unkosikazi lapho futhi ugo guarantee angeke ngoba le ikhona esiyenzayo leyo ukuthi induku ingavuki nayithi ukhwela unkosikazi wakho induku iwe so lo unendlela eziningi ngoba uyakwazi ukushintsha uma uvela ngemuva kule style sezintsha liyangena lishe intambeni impela futhi phakathi but mawuza ngaphambili alingeni so but thina ngokwenza kwethu sike sawushintsha sawenza lokuthi noma ngathi uyalifaka ngaphambili lingalunguza but kuba nento engathi blockile lapha sisebenzisa ukhakhayi lemfene lapho mayilifaka phakathi lifike liblock kube ngathi vele intombi into alingena liqhubeka kuya phambili but ke ngokuyishintsha kwezinto phela thina science kahle abandlulele makhuluma ngodokotela wesintu kusekhuluma ngosocience so sikwazile ukushintsha ezinye izinto ukuthi vele noma ngathi uqhamuka ngemuva ifike ibhadwe lapha phambili so siyakwazi ukukwenzela futhi isikhathi ukuthi noma mayithi uyalifaka unkosikazi wakho mayilikhipha nje liphume nenkomo inkomo ihlale ngaphandle njengayenja kuningi nje ubuthakathi okwenziwayo but ezinye zezinto phela odokotela abanye bayangikhuza ukuthi ayindoda phela ungabe sewubhadlaza yonke into so ungakhuluma uphinde ubuyele nganeno cause suke senzela kwesinye isikhathi ukuthi abantu kube clear kubona makwenzeka izinto kubona because mina ngiphethe amalumba akudala khona nje naleli ekuthiwa mhlawumbe umuntu mayedle unkosikazi wakho begijima istimela la phekwe kwepipi lakhe so into engisasenayo mina sigijima kanjani istimela phezulu kwento yakhe eqhawe no mangachaza kancane nje lo yamuthi na ukhandwa ilumbo lelo ekusuke vele ilumbo lokuthi lo muntu osuke edla unkosikazi wakho shuthi usuke ungamfuni so lelumbo belikhandwa ngalendlela futhi lisebenzisa wona ama-fruit uthola ukuthi phakathi malikhandwa kunotamatisi kunamazambane kunopopo kunani ngeke ngilisho-ke lonke but we are mixing izinto lezi sisebenzisayo enye into lezi zinto esidlayo sodoba izona umuthi everything iwumuthi la emhlabeni kakhulukazi yonke into esisebenzisayo iwumuthi even na ucarrot lo ubona ucarrot umuthi lo even ubona upopo umuthi khona upopo wesilisa khona wesifazane so thina siyakumixela ngalendlela yakhona bese siupheke lo muthi sifake inalithi sifaka ama-razor sithele lapho manyazini kancane bese sihambe siyestimeleni kumele uye kujantshi wesitimela la kuhlale kuhamba khona isitimela mawukuthi ufuna ukumphanisha ngempela lo muntu fanele kuye la kuhlale sibhizi khona isitimela kuba khona insila-ke yajantshi lapha esitimela oyithathayo la kusuke kuhamba khona lelisondo ubuye ulifake la leyo nsila kulo muthi ngesikhathi upheka bese uyawuphuza bese ulale naye lo nkosikazi but lapho wenza if unesure ukuthi lo nkosikazi wakho ukhona umuntu olala naye mawungekho bese uyawufaka lo muthi bese uyahamba wena ozofika nje walifaka inkosikazi uzolala naye kube kuhle kube mnandi but
emva kwaloko kuzonyiwa kube ngathi manje each and every time makudlula isitimela la uthathe khona insila isihamba lapha kwelontuza lakhe kwesitho sakhe lo wesilisa sangasese noma ngabe sinamacoach awu14 wonke lamacoach awu14 uwezwe edlula la phezukwakhe so ubhlungu lobo kusuke ibuzwa ubhlungu uyakhala non stop so maningi amalumbe esiwenza ngisho kwawona ukuthi ovelo ungena unkosikazi wakho ahambe izinto esizenza because ayikho into ebhlungu sotobe njengokudlela unkosikazi ibhlungu it's very painful ukuthi ulobona unkosikazi uthatha intombazane kubo ihitshitshi uyibreak uyishade wenze yonke into uyizalise bese kuqhamuke nje umuntu nje azofaka nje unkosikazi wakho amchamele nje it's very painful leyo nto le yenza amadoda amaningi azadubula abantu adubule kwayena unkosikazi azahamba ejele so into ebhlungu so eyayenziwe le inyanga lezi zasekuqaleni ukuthi zibone ukuthi lento ibalekile ukuthi sicuphe labafazi it's because they know that pain it's very painful ukudlela unkosikazi kwakona ukudlela intombi nje ukuthi intombi uyazi ukuthi ikhwele ubani so kubhlungu lokho how come mase kuunkosikazi wakho uma wengane zakho isilonda esingaye siphele leso so siyakwazi ukwenza lezo zinto ukuthi noma ngabe umkhwelile unkosikazi wakho ufuna ahambe umvela amile isilonda la eqolo usikhuphuke size la ekhanda 7 days ubamkhulu uyahamba but it's not like his promoter in ubuthakathi sizama ukuthi umuntu sizama ukulungisa icountry kahle icountry vele seyihliphike kakhulu but siyayibuyisa kancane ukuthi laba benzi bobubi ababone ukuthi kuyingozi kangakanani ukudla ngoduso yomuntu mhlambe mfethu ngiyawuphinda futhi lo mbuzo ukuthi ikhona yini into ethi because abantu abaningi bakhala ukuthi kubhlungu vele kwakhona ukuthi umuntu eze elifake phakathi yabo umuntu ke omunye uthi yena awukho yini ukuthi engalifaki nje isidalwa nqaba leyo nto sotoba njengoba kade ngichaza ngaphambilini ukuthi ukhona esiwenza kakhulu ukuthi mekwa ikhomba lapha ibuyile phakathi kusale isikhumba lesi but bese kuba khona umuntu othi ngifuna ukumlaya yes umdlela unkosikazi wami several times but now sengifuna ukumlaya kuyenzeka sotoba ukuthi ulobola unkosikazi kanti ubenesoka lakhe ajola nalo elingabanga namandla ukuthi limlobole uthothi unkosikazi wakho uzovuma ukuthi umlobole but yena uyayazi inhliziyo yakhe ukuthi ithanda bani so that wena ulobola lonkosikazi umthatha umenza unkosikazi wakho but yena ngokwenhliziyo akayena unkosikazi wakho unkosikazi walapha kule yandoda then wena uyahamba emsebenzini nonkosikazi wakho usala ubuyela kuleli ashende lakhe so wena fanele wenze njani lapho because uvumile phambi komfundisi wathi yena ngiyamthanda ebuhleni nasebubini but manje yena futhi lo nkosikazi lo ubuyela kwi-boyfriend yakhe yasekuqaleni kade elala nayo so uthola ukuthi uselala nayo lo boyfriend so wena kumele wenze njani njengomkhwenyana akahambe lo muntu so azigubhe so uNkulunkulu naye useyobona seyocacisa ukuthi hayi cha uNkulunkulu nawe uyabona akadlala ivideo naye uNkulunkulu abone naye ukuthi kwenzakaleni ngoba ayikho into ebhlungu sotoba njengokudlelwa unkosikazi so asisho ukuthi la siphasisa ubuthakathi noma siphasisa ukuthi kwenzeke izinto ezimbi but okuyizinto esizenzayo siyalungisa la if wena udla abafazi babantu ngisaphila mina uzokubona kwabona uSawule eDamasini awiphindele inkulumo uma usadla abafazi babantu ngisaphila mina uyokubona kwabona uSawule eDamasini ngoba angeke vele ngize ngidlale nawe noma ingafika indoda ithi nangu unkosikazi wami bayamdla kanje ngicela lo mdlalo zigubhe ngikhona mina sizogubha futhi ngempela inhlabathi izogcwala isifuba kuyocula amagugu impela nje kahle kuyocula amagugu phela ngoba ukudla umfazi womuntu usukudelela ngisho umsamo wakubo kwaleyo ndoda ngoba phela umfazi uyathathwa zacholwe nangenyongo wena usuke uzogibela umfazi wakaSotoba udelela ngisho idlozi lakaSotoba phela awudeleli mina self omdlela unkosikazi sewudelela ngisho umsamo wakithi ukuthi wena ukhombisa ukuthi umkhulu kangakanani ukhwela unkosikazi ogcotshwe ngeinyongo zamakhehla kithi uyadelela impela lapho
so kumele nawe uthole isifundo esinzima ukuthi either sikhukhumalisa amasende uhamba wathwele ngebhakede ubone umhlaba wonke noma siyakhambisa but awudeserve ukuphila emhlabeni mawukwazi ukuthi ukhwela abafazi babantu kunamantombazana amatshitsha agcwele emhlangeni ashoda ngamadoda ukuthi wena hamba okhokho uthatha unkosikazi kubo wakho wena uyeka lo yankosikazi ohlelo odinga umuntu uzokhwela lo wami unkosikazi uyeka intombi lapha so i wrong leyo nosisi abathengisayo la estradini uhlelwa yini ukuhamba uyothenga lapha if uyabothi inkanuko yakhe engaphezulu kokwenza ukuthi uzokhwela unkosikazi womuntu so it's very wrong and uphinde futhi wena uthola ukuthi ushiya unkosikazi wakhe endlini westing eyenzakalayo la manje abantu bashiya amakhosikazi abe endlini bayokhwela abafazi babantu yabo so ezinye zezinto ezi wrong but ke according to i technology yethu ngizamile ukuthi nje bade ngigodukile ngibuye nayo eminye imithi yokuthi omama nabo bayilungiselela ngoba kukhona ukuthi uthotha umama la ngezantsi akukho mnandi mhlawumbe kuvuleke kakhulu uyabo uthola ukuthi mhlawumbe nayo indlela ayihambile ngaphambili uhambe ukhala olude manje mayisebuya esekumkhwenyana umkhwenyana nathi uyajikjela nje kungena konke uyabo so sinayo indlela noma singese kwenza ukuthi ube yivagina but siyakwazi ukuthi siyiqoqe i-private party yakho ibuye ngoba kukhona ukuthi umuntu esimami uhambile wayoganga esasemncane esenza izinto ngobungane ehlangene nabangani wayifaka ngapha nabakufika uyangena ngapha uyagenge yangale phesheya maye bathi nayo iphethe inhlokohlela manje uthothi manje sewuyabuya wena sewubuyelwe inetwork ufuna ukulungisa indaba yakho manje ukuthi sewufuna undoda straight manje akusekho lapha pass yebo ume kahle sisiza inqanaza amabele umuhle uphelele but phansi akunabantu kusiyamba ishaya ikhwela uyabo sekwathutha nje kusiyamanxiwa kahle so wena buyela la ku Dr Malinga akuqoqele le yanto yakho aqoqe abuyise inyama lapha nithi ukufasela amabhawudo ngaphela mase kuxega ke sekuyaxega but ke nawo lo muthi ikhona ihlukene lapha ekhaya imithi esenzayo ukuqoqa ukufasa but ekumele ukwazi namhlanje ngeke ngikwenze ivagina masu uyisaphazile nje wayisaphaza so ubuya kimi ufuna ngiqoqele ngizokuqoqela nje kona ukuthi ingabi manzi ibe kahle because kunomama vele abanalo yonke inkinga ukuthi uthotha uba manzi and bona bagijima bayofuna imithi esilungwini so thina kunemithi esikhipha thina inyango ophuzisa owesifazana lala nendoda yakhe wena molala nale ndoda yakhe uvela ube manzi ngaphansi khiphe ama discharge anuka ukhiphe yonke into yithi esenze lokho so wena uzohamba uyofuna ama flagile lapho uyofuna zonke lezi zinto uthi uyaclean ama antibiotics kungenzeki lutho buye kumina mina ngizoyiqoqa lento yakho ngizokwenza ukuthi amanzi aphele ngaphansi yome ithi khweqe njenge engine yemoto eqeda kuthenga ithule du uyabo so ukuze nomyeni wakhe ezojabula because enye into edala ukuthi baphume labo baphumele ngaphandle kanti ubumnandi abusekho la ekhaya imanzi manje yabo uthotha omunye umama uvela athenga u2 liter wecoke aquxa icoke kosuku ekseni koze kuyoshona ilanga indoda ibuye emsebenzini ithola kumanzi so but ke leyo nto ekhokhayo ukuthi manzisa wonke umuntu khona abangabi manzi mayiphuza ikhokha ukhona oba manzi so ngizama ukubeka ukuthi ezinye zezinto azenziwa ubuthakathi ezinye sizonela thina so umuntu esimama nje uphuza ikhokhi omunye yamenza vele uthabe manzi nawe umuntu wesilisa ophuza ikhokhi iyakwenza ukuthi induku yakhe ingaqini ihlale intengantenga nawe uphuza ama energy drink always kwaba kuyase kuseni uphuza energy drink iyakwenza ukuthi isystem yakhe ingafanishini isho ukuthi energy drink iyingozi ingozi endukwini yendoda ingozi kakhulu endukwini because ingozi ikwenza ukuthi vele isifuba sakho noma uphefumula sometimes ube phefumulele phezulu uthola ukuthi la kusafanele kuhambe kumama uyabona induku yakhe ayisaqini ngoba nabo mama bajabula phela induku intengantenga ngathi usuzoyifaka ukhuni manje uzingene nokhuni uziqonda fanele ingene nje iqondile uthi lo mkhonto so ezinye zezinto esiqhikelelayo nabantu abasuke befuna imithi yokuvusa induku nani siyesiqhikelela ukuthi awuhambi uyochecka lapha kwi BP askisi ukuthi iBP yakho
noshukela bahamba kanjani ukuze sikwazi nathi ukukusiza ngoba thina belaphi ukulapha kwethu nako kuyancika kokwasentshonalanga ngoba fanele sibheke ezinye izinto ukuthi zihambelana kanjani but nje uma ngisasekhona abantu basazolithola usizo nenye into abantu bayafona Sotome omunye afona ngo11 ebusuku mayefona athi ngiyaxolisa mkhulu ukufonela ngalesikhathi umbothi naye uconfused but ufonile kumele umsize so sometimes uthola ufona ngesikhathi esirong and nathi sinama families yabo kumele siphinde siattend ama families so if wena uyafona umuntu wesifazana ufona ngo11 ebusuku lo mama wasekhaya uzothini sho ukuthi umuntu wakho so ngiyafisa ukuthi abantu baqikelele isikhathi sokufona ukuthi ikhathi zokusebenza uyafona ekseni mhlawumbe ngabo 8 kuya ku 7 or 6 uyabo ungabe sofona ngo1 ekseni mfethu yabona mina nje ifoni sengidecide ukuyivala because sobanye bafona ngo2 ekseni yazi uvuka mfethu confused umuntu umulibamba ucingo ethe ngiyaxolisa ukufona ngalesikhathi inkinga ngixakekile 1 2 3 ngiyibuza ukuthi yini le enzima ngako ulinda at least u7 iki because ngempela uma kufuna wesifazane kunomama eceleni impi le vele phela lapho susubasa umlilo oserious ngoba nawe usukunomuntu okubhekile ukuthi umyeni wami lo so mama sewuzofona ifoni ikhala non stop nasebusuku yabo so akuzwakali kahle akuzwakali enenye into if ungifonelile mina ngathi ngizobuya kuwe noma ngithi phone emva kwesikhathi abanye bayaduba Sotome ubone ukuthi lo sho ukuthi ubengagule mhlawumbe betesta wena awukwazi ukufona mawufona imini uthothi ngine client esigodleni angikwazi ukuthi ngiyeke ukuhlolela umuntu manje and lento yokuhlola phela isuke ihamba nabantu abadala so mawufona wena ifoni ngifaka ku silent ngiyahlola ngiqeda ukuhlola ufone kabili noma kanye after that awusafoni angeke ngize ngibuyele kuwena so I'm sorry to say that ukuthi angeke ngibuyele kuwena wena keep on trying because you are the one odinga ukusizakala so ngoba udinga ukusizakala fona ubone ukuthi okay umkhulu ifona akayibamba udlulisa isikhathi uphinde ufone so umunye ku WhatsApp ashiya umlayezo ku WhatsApp ngimtshela ukuthi ngizobuya kuwena yabo if now uyabona ngibuyele kusho ukuthi ngibusy or ngikhohliwe buyela kimi angithi wena ogulayo so mina ngeke ngikulandele ngithi manje uyabo so nama I'm willing to help you but nawe apply an effort ukukhombisa ukuthi udinga usizo nawe but hayi ukuthi wena mawufone kanye hayi ngimfonelile lo mkhulu wena akayibamba ifoni yes angibambanga because bengibusy and angisizi wena wedwa baningi because nginokubuka mangingenile ku TikTok ngibheka ama comment hayi lo muntu kunini simfonela simtholi yabo vele ngisuke ngibusy ngaleso sikhathi and awukwazi ungifonela ngomhla ka 25 December you know ukuthi vele usuku le family lapho kumele ngihlale nezingane kumele ngihlale nefamily yami wena uyafona ngiyazi ukuthi uneyinkinga but checka nawe ukuthi lo muntu lo isimo sakhe sinjani but I'm willing ukuthi abantu basizakale basazofona basazosizakala so qhawula kithi mhlambe sesivala ngifisa ukuthi sivale ngezinto ezimbili engifisa ukuthi ukeqa amagula kuzona uthini kwabesifazane abangenawo uno nokuyibona abadala lenkinga ukuthi baze bahudise abantu besilisa ngoba mhlambe ehluleka nje ukuthi no mina nginayo umyeni wami no Sotome basazohuda labantu kusasekuncane basazohuda strong basazohuda as long ngisaphila ngisahamba ngale inyawo zami zombili ngisakwazi ukuhlanganisa umuthi ngesandla sami oba nabazohuda besifazane mabesilisa uzohuda yonke into njoba ngishilo Sotome ukuthi manje sengihudisa silisa ngihudisa sifazane but uyayikhethela nawufuna ukuhudiswa yedwa umuthi wakho uzowuthola mawufuna ukuthi bahude bonke bazohuda if nje wena uzazi ukuthi usalala namadoda abantu noma usalala nabafazi babantu ngikhona manje kusazonyiwa Sotome kusazohudwa bawasha bewashila amashiti Sotome kodwa ke owesifazane akanayo yini inselele yokuvimba ukuthi cha mina nginayo umuntu wami mhlawumbe ungathini ukungenelela kuleyo nkulumo because ibona abadala ukuthi kugcine ngempela kunalento no Sotome inkinga esibhekene nayo manje khona eyaziwa wonke umuntu abantu besifazane baningi la emhlabeni okudlula thina amadoda
nabantu besilisa abancane emhlabeni okudlula abantu besimama. So kugcina kwenzeka ukuthi abafazi ba extra uthola ukuthi wena ndoda sewushaya nga2 nga3 wedwa noma nga4 yabo. Lokho kuyicala ngoba awubashadile labantu fanele kumshado umuntu kube abunkosikazi wakho. So if wena unomfazi ngapha uneyintombi nga2 nga3 unezifo ongayithatha uzoyifaka la ekhaya. Kunezingane ezingazalwa ngaphandle. Lezo ingane ukuzalwa kwazo ezizodala umsindo la ekhaya. So lo nkosikazi angeke azajabule. So omama kahle kahle into engiyinothisa kubona abayifuni imali ephuma la ekhaya iphuma endodeni yakhe iyokondla omunye umuzi. So lethwela abelwa khona ukuthi ulwela ukuthi kunengane ngaphandle. Most of the time abalweli ukuthi ingane iyaphila. Balwela le mali ezophuma la ekhaya iyokondla ngaphandle. So wena once unomfazi uphinde ukhwele ngaphandle unokumithisa lapha. So ama-budget wala ekhaya aphunguka manje le mali seyiyaphuma seyiyangale. So enye into eyinkinga. So wena mama ongafuni kwenzeke lokho yiza sizocupha le ndoda yakho ukuthi le nduku ingasahambi iphakama iphakame la ekhaya kuphela. So inkinga ke buyisa ukuthi labo baba kuyabadina lokho ukuthi mayephuma ethi yoshaya lapha induku iyale aye ngala induku yale mayibuya la ekhaya ifika ivuke. So enye into edala ukuthi agcine eshaya lo mama sekuvuka iGBV lapho. So that's why thina siphasisa ukuthi asenze imithi thina ngendlela ethi ezokwenza lo mama noma lo baba angalangazeleli ukuthi ayolala nomunye umuntu. Nawe ke mama phela aqikelela ukuthi ibhodo lakho lelo liphekile la endlini liyashisa. Ngoba phela ezinye zeinkinga edala ukuthi amadoda aphumele ngaphandle ngoba kuwena ibhodo lakho liyabanda. Uthola ukuthi nawe sewunokusuzela indoda nje ekulelwe. So ezinye zezinto ezidinayo leyo ukuthi umuntu ulele awusakwazi nanongboza uyashipha la ngaphakathi kubeni. Uyabona lapho. So manje wena na uphumile waya ngaphandle kulo nkosikazi kule shenda aliyenzi leyo nto. Ngeke lize likusuzele selingamele livuke ngubeni lihambe le toilet. Manje unkosikazi wakhe kanye la ugila imkhuba. So enye into eyinkinga so nathi khona izinto engadingi mina ngumelaphi eyidinga wena ukuthi usebenzise ingqondo. So because na ukuthi ugcina ungasagezi khona lo nto enza la uthatha unkosikazi wakho uyidixa nje akagezi. Noma uthi uyambamba kube khona iphunga elivukayo then uyanyanya wena ndoda ugcine sewuyaphumela ngaphandle bomama gezani manithola ithuba ngoba lo muntu wakuthatha ugeza uyitshela ufaka inzipho ufaka inkophe umuhle once wena wabona ukuthi sekwenza unkosikazi awusagezi manje sewudlulisa 2 days ungagezi sewuphuza amanzi kuphela awusagezi. So enye into ezodala lo baba aphume aye ngaphandle ayothola labantu kama perfume. So nenye into ke ebalekile thina yithi kumele siqikelele ukuthi senza kahle emndenini yethu ukuze izinto ihambe kahle ngoba ukuphuma kwendoda ngaphandle nabo mama khona omama abakhuluma kakhulu soto. Imizwa yendoda iyathutha. Once unkosikazi wakhulumela safuthi imizwa iyathutha straight ithuthi ihambe iyahamba kwamakhelwane. Yes imizwa yendoda ayihlali ingunaphakade kumfazi okhuluma kakhulu. Khona unkosikazi okhuluma ungena uze ulale kulamlela ukuthi ulale akuvuse khona ulele aphinda akhulume uvuka sikhuluma. So ezinye zezinto yithi esiyimoshayo khona omama umbona efika esigodlweni kuwena umbona seloko engenile uyakhuluma mkhulu yabo ubona lo muntu uzodlisa le ndoda nje yilokukhuluma kahle kahle ufuna ukuthi izwe yena because uyokhuluma kakhulu kahle kahle. So ezinye zezinto ezenzakala umama ehlisa ukukhuluma ekhaya indoda ayizwani nomuntu oqophisana naye. Once ukwazi ukuarguisha nendoda yakho that way la imizwa ayithutha bese ihamba yolala nezingane ezinye bese uyabuzwa complain kumena ukuthi indoda yakhe iyaphuma ihamba yolala nabanye abafazi kushiya khona ikushiya nje ngoba umlomo wakho umanzi ukhuluma too much. So uma umuntu esifazane zihloniphe
ungaqophisani nendoda yakho noma kwesinye isikhathi ikhuluma into ongayizwa kahle isho ukuthi kulungile baba oma bethu bayiwini imendo bahlala emshadweni ngisho sebeshonile obaba ngoba bebekwazi ukuthi indoda iyahlonishwa if wena usabiza indoda yakho ngegama uyithuka uyibiza ngenja uyibiza ngani leyo ndoda angeke izihlalele leyo nto obviously izothutha imizwa yayo iyolala nabanye abantu abazoyihlonipha indoda iyafisa iyathanda ukuhlonishwa uyinikeza ukudla ngetray ukuyigeza inyawo njengelinye ilanga uthi baba ethi ngigeza inyawo uyisika inzipho thina amadoda sifuna ukutreatwa like a king so if indoda yakho uzoyitreata njengenja angeke izikuhloniphe angeke izikunikeza imali some of them they calling me mkhulu indoda yami ayisanginika imali indoda yami ayisanginika imali okwenza ikhanda leli khanda lelofuna ukuthi lenziwe liyacabanga inilona because while ngikhipha imali yami ngikhipha 500 ithambo yokwenza ikhanda leli khanda yolenza linayo ningqondo lo so ivela amazipho la unawo wakha amazipho but sesiyawa extender lezandla lezi sifaka inzipho ziyakwazi ukuwasha ziyakwazi ukuclean so thina amadoda siya notice but asikhulumi sikhuluma ngenhliziyo we speak by actions kumele wena umuntu wesifazana ozwana nendoda ubheke each and every step you take ukuthi lento yenzayo izofika kuphi so awukwazi ukuthi indoda yakho uyiphekele ngathi upheka nje nclavunqavu uyinikeza ukudla uthi ayidla bese ucabanga ukuthi wena uzothi mawucela u2000 ikunikeze yenza indoda yakho ifile comfortable uvala isikhala somunye umuntu wesifazana ingabi nespace somunye umuntu wesifazana nkosikazi wami uyangiwashela uyangicleanela uyangiphekela mangifuna inyama omlenze uyanginikeza ka complain everything I need ngiyayithola kulo nkosikazi so yini manje ezomenza ukuthi lo muntu wakho wesilisa aphume ngaphandle unless evele yena ekhule ngaleyo ndlela ukuthi akalali nonkosikazi oyedwa wena bese uze kumina ukuthatha umuthi simlungise ukuthi abuyele la kuwena so if wena uhluleka ukuacta as a woman angeke ayikho indoda ezohlala kuwena khona abantu abakhala ukuthi amadoda awahlali indoda ifika ilale nami kanye iphuma ihambe ingaphindi ibuye uthola ukuthi uneyinkinga yena umanzi ngaphansi yabo so nalezo zinto siyalungisa uthola omunye indoda ifika ihlale 2 months ihambe ukhuluma kakhulu uhlala egadi phone yendoda ukuthi indoda ikhuluma nobani ifone yendoda iyachopha uanyanisi wabuka ngisho isikhathi uyakhala inyembezi akumelanga uzubuke ngisho isikhathi so enye into edala ukuthi kube khona izinkulumo noma umsindo kuma relationship wethu wabantu esikhona asiyilandeli imithetho yogogo nomkhulu bethu ukuthi babenza kanjani wena uthatha into oyibuka lapha yenziwa belungu TV bese uzofuna ukuimplementa la ekhaya thina we are Africans we are not white thina esinje esinebaleli insundu sikhule ngenhlonipho sikhule uma bethu behlonipha mayini kubaba ukudla guqa ngedola akazange ubaba ashiya umama noma kanjani kusuke kunesizathu esiphusile so wena uhlulwa yini ukwenza adopta lesa style esidala ubone ukuthi asizukusebenzela yini la ifoni yendoda mayikhala ungayibheki indoda uyiphakela uyinikeza ukudla uyiguqela uyihloniphe buyisa le ngqondo yagogo wakho owahlala emendweni isikhathi eside angazange divorce so manje sesiyazi mawushada 2-3 years uya divorce akuhlukaniswa impahla kudayisa umuzi kudayisa imoto why it's because isimilo asisekho nothando sesiyaxhaphazana so check ama asset womuntu ozoshada naye ukuthi unani how many people abafike kumina bethi bafuna ukubulala abantu abazwana nabo ukuthi manje umama usengikhiphile endlini uthi siya divorce uthatha imoto zami wathatha umuzi so namanje sengithola umunye unkosikazi ngifuna ukushada but angikwazi ukushada ngisavela as umuntu omarried lapha elontuzene home affairs so the best way ukuthi kufe lo mfazi so there is something ekumele sikhulume ngazo ngeindaba zomshado before uthatha umshado is not like into ovela ulala uvucabanga ukuthi uyayenza kumele ujule ngayo so but as long as sakhona kule TV show sizokwazi ukusiza abantu sizokwazi ukuthi abantu sibanikeze umcabango ucabange ngenye indlela yebo khola kithi amazwi amabili amakuthathu ngicela abantu bashiyele inamba yakho ukuthi itholakala kanjani nasenkundleni zokuxhumana abantu bayangithola lapha ku TikTok usigaxa mabhandi bayangithola ngusigaxa mabhandi futhi nginanye account ya TikTok nguDr Malinga ngiyatholakala ku 084 2872 944
nenye inamba yami engiyisebenzisayo ithi 060-435-2301 Yeah. but inamba esebenza kakhulu Sotobe ile 084 Yeah. inokwenza ukuthi ungi-WhatsApp kulo 060 uthothi ngophendula after 2 days Yeah. so ngoba kuyona inamba ifoni ihlala isesandleni yona kuba lula uma uyifonelile leyo 060 Yeah. but nje ngifisa ukuthi wena osafisa ukukakisa abalala nomuntu wakho ozala uma ufuna ukubakhuphula futhi ngikhona lento ofuna ukuyenza ngizokusupporta ngoba uwena osukudiniwe uwena owazi ubuhlungu onabo Yeah. but mina ngiyatholakala eGoli ngitholakala naseThekwini eCape Town angijwayelanga ukuya khona so indawo engitholakala kuzona iseThekwini eMalikazi naseGoli Yeah. eTsakane Yeah. so mawungifuna uyafona we work with an appointment mawuvela ufike kumina nje uthululeke angeke ngizongikusiza Yeah. ngoba ngisuke nginabantu engisuke ngibasiza so you book an appointment mawubook appointment awukhokhi imali Sotobe Yeah. uyasho ukuthi mkhulu bengifisa ukuza ngelanga elithile noma ngeoffer emsebenzini ngelanga elithile Yeah. ngakwazi ukukuthola yini mkhulu bese Yeah. ngakuthetha okay ngaleyo langa ungakwazi ukungithola mhlambe ngisuka ngo9 kuya ku10 Yeah. ngizokwenzela isikhathi sakho wena mase ufike ngo10 sekuyisikhathi somunye umuntu usazolinda until kuze kuvuleke igap yokuthi sikufake Yeah. so iloko kubalekile so abanye engifuna bakwazi ukuthi angithwalisi angiyenzi imali esheshayo Yeah. because abantu bayahlupha mkhulu imali esheshayo yenza angiyenzi imali esheshayo nalo utwenza imali esheshayo mostly kusuke kushesha le mali yakho esiphaketheni asuke ifuna so mina I don't do that into engiyenzayo umuntu wase casino ngikusize ngikuvulela inhlanhla zakho noma une business ukukhandele lezo igubhu ezisuke ziqondene nawe but engayona into ezolimaza umndeni wakho kumbe kusasa kube khona ofire Yeah. so ngiyakwazi ukwenza lezo zinto mhlambe nezigubhu zokuvika ukuthi ke zin protect nina ezikhaya Yes. so kuningi esikwenzayo but ke if wena khona okufunayo esingakhulumanga ngako namhlanje ungakwazi ukuchecka kuma episode wethu up before okanye uzama ukuthi ufone ubuze Yeah. ukuthi lokho kukhona but abanye eThekwini bazongithola nje manje ngoMarch ngizobuyela eThekwini but manje nje ngoFebruary ngisabahudisa la eGoli ngiyehla ngiyobahudisa eThekwini so abanye sibafaka kuma period into engapheli Yeah. kahle manje sesiyalungisa Yeah. siyalungisa manje Yeah. senza yonke Kodwa nilungisa ngesihluko. isihluku sethu senza ukuthi omunye umuntu abuyelwe ingqondo abuke ukuthi lento akade yenza ayikho endaweni Yeah. right so thina manje siyahliphiza siyaqoqa senza yonke into Yeah. ubhizi kakhulu omunye unyaka lo babsodo Yeah. yebo nkosi yami Siyabonga Xhawula kithi. okay thanks Ningizimu Afrika enkulu siyathokoza bakithi siyabingelela nje kuba sifica ngasekugcinene kodwa nje ke i-episode yethu namhlanje siyibeka la. Sibonga kakhulu ukuthi ukhona uDr Malinga ke usho njalo uthi inhloso yakhe kusikhona ukubhisa uthi ezinye izinto ayilungi nje ngokuthi hayi baba kaBoy yenza so maka uthi zidinga indluzula ukuze ilunge ngane zakwethu. Siyathokoza ke lapho ekhaya usale kahle noThixo inkosi bisikwenza kahle dango.